Hvala vam lijepo. Ja ću prvo iskoristiti priliku da se zahvalim gospodinu Vlahoviću, gospođi Radović na pozivu i mogućnosti da se obratim danas. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i hvala lijepo i svim ostalim koji učestvuju u organizaciji jednog ovakvog samita. Meni se čini, ja ću se samo vratiti kratko na ono što je rečeno na početku, dakle nikad u centralnom bankarstvu u ovom dijelu svijeta nismo imali više žena. Čini mi se nikad nismo imali zahtjevnije uslove. Dakle sad, kakva je to vrsta korelacije, statistički bi se moglo vjerovatno nešto raditi, evo ideje za istraživanje ko se hoće time baviti. Apsolutno to ne znači da nemamo tim još višu odgovornost, zato što zaista istorija ne bilježi često ovako zahtjevne periode kad je riječ o upravljanju monetarnom politikom. Kad je riječ, znamo dakle da 2022. godine kad je inflacija na svjetskoj razini došla do nekog maksimuma, tad je nakon toga proces usporavanja počeo i nastavljen je praktično do danas. Međutim, složit ću se u potpunosti sa onim što je rekla guvernerka Narodne banke Sjeverne Makedonije, period koji je pred nama, koji praktično podrazumijeva da inflaciju trebamo svoditi na ono što je srednjoročni cilj, je, ja bih rekla, i najzahtjevniji dio. Dakle, mi jesmo u finalu jedne vrlo zahtjevne utrke, ali ovo je onih zadnjih 100 metara kad vjerovatno trebamo dati sve od sebe. U ovom periodu cjenovni pritisci praktično dolaze iz domaćeg okruženja. Cjenovni pritisci su isprovocirani i pritiskom u domenu uslužnih djelatnosti. S druge strane, sve ono što rade trenutno međunarodni autoriteti, inflacija kaže se, u stvari evidentno je da se inflacija pokazala puno upornijom kao pojava nego što je to iko očekivao prije godinu, dvije ili 3 dana. Istovremeno, zahvaljujući tome, praktično borba i u razvijenim zemljama, ali i u zemljama regiona još uvijek traje. Mislim da, bez obzira što smo stvari stabilizirali, moramo voditi računa još uvijek o mnogobrojnim rizicima. Možemo tu se pričati i o rizicima klimatskih promjena i energetskim, ovakvim, onakvim, ali se meni čini da geopolitički rizici su ono na što mi moramo posebno obratiti pažnju, budući da, evo, zadnje vrijeme nam je pokazalo da geopolitički rizici praktično vrlo direktno nam mogu utjecati na rast cijene energenata, hrane i drugih sirovina i onda to naprosto pokrene ciklus od kojeg ovisi dosta stvari. Kad je riječ o Bosni i Hercegovini, naravno eksterni inflatorni šok utjecao i na rast potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini. Prema podacima na kraju marta 2024. indeks prosječnih potrošačkih cijena još uvijek bilježi rekordne nivoe i tad je zabilježen prosječan rast od 23,1% u odnosu na prosjek 2021. godine, dakle neposredno prije najsnažnijeg inflatornog šoka. Inflatorni pritisak se naravno u Bosni i Hercegovini u prethodnom periodu razlikovao i po intenzitetu, ali i po strukturi u odnosu na ono što se dešavalo u zemljama eurozone. U posljednjih godinu dana domaće prosječne cijene su najviše pod utjecajem temeljne inflacije, koja je isprovocirana rastom realnih plata, koje su pokazale godišnji rast od 5,4%. Mi u 2024. godini očekujemo 2,6% kad je riječ o ukupnoj inflaciji, u 2025. očekujemo 2% i u nekom srednjem roku praktično ne očekujemo neka velika odstupanja u odnosu na ono što je prikazano kao očekivani prosjek eurozone. Dometi monetarne politike u slučaju Centralne banke Bosne i Hercegovine su propisani Zakonom o centralnoj banci, negdje je to Ustav, kod nas je zakon. Od instrumenata, dakle različite zemlje naravno mogu različito reagirati i voditi monetarnu politiku, međutim činjenica da mi u Bosni i Hercegovini imamo valutu konvertibilnu marku kao valutu koja je vezana za euro, mi imamo ograničene mogućnosti vođenja potpuno nezavisne monetarne politike. Dakle, u tom kontekstu Centralnoj banci stabilizacija cijena nije iskazana kao primarni cilj. Primarni cilj je očuvanje stabilnosti deviznog kursa. Međutim, s druge strane, ta stabilnost je indirektno utjecala i na to da cijene budu pod kontrolom, tako da to je nešto što je vrlo važno. Mi smo utjecali na naše devizne rezerve, vrlo pažljivo smo upravljali njima, zato da bi osigurali stabilnost deviznog kursa i naravno, kako sam i rekla, kroz to oslabili inflatorne pritiske. Kad je riječ o politikama ECB-a, odnosno Feda,
s obzirom da je valuta vezana za euro, logično je da Europska centralna banka, sve ono što se tamo dešava, mi moramo vrlo pažljivo da pratimo i u trenutku kad je došlo do normalizacije monetarne politike na nivou ECB-a, Centralna banka Bosne i Hercegovine iskomunicirala sa ECB-om da mi želimo pratiti te trendove. Naravno, ne možemo ih pratiti u iznosima kako je to u ECB-u, ali da principe rada želimo pratiti i tako se i ponašamo cijelo ovo vrijeme. Kako ste vi rekli, o ovome se može pričati još jako puno, ali evo, uvažavajući potrebu da i drugi nešto kažu, ja ću ovdje sada se zaustaviti. Hvala lijepo.